U današnjem evanđelju U današnjem evangeliju Isus kaže, mene su progonili i vas će progoniti. Isus pravi, mene su preganjali bodo tudi vas. Zbog mojega imena bit ćete progonjeni. Zaradi mojega imena vas bodo preganjali. Evo, tko je to danas, koji su to kršćani koji su danas progonjeni zbog Isusova imena? Torej, kateri kristijani so danes preganjani zaradi Jezusovega imena? Dakle, to su oni kršćani koji imaju hrabrosti propovedati evanđelje. To so torej tisti kristijani, ki imajo pogum oznanjati evangelij. Među onima koji ne vjeruju u Isusa Krista. In sicer oznanjati med tistimi, ki še ne poznajo Jezusa. Dakle, to su oni koji će se javno će ispovjediti da pripadaju Isusu Kristu. In to so tisti, ki bodo javno izpovedali, da pripadajo Jezusu. Ne samo u crkvi, na poslu, u uredu, u parlamentu. Ne samo v cerkvi, ampak tudi v službi, v pisarnah, v parlamentu. I to su oni koji će javno kazati da je nešto grijeh. In to so tisti, ki bodo javno povedali, da je neka stvar greh, Da je pobačaj grijeh, da je splav greh, pedofilija grijeh, da su istospolne zajednice, da je to grijeh. da je pedofilija greh, da so istospolne skupnosti greh, Da je eutanazija grijeh, da su grijesi prije braka, da je da to sve je grijeh. eutanazija greh, da mladi grešijo pred zakonom. I sad, ako to govorite drugima, onda ćete vi biti progonjeni. In če boste to govorili drugim, boste preganjani. Mnogi su i ubijeni zbog toga. Mnogi so celo umorjeni zaradi tega. Koji su rekli da je Isus jedini spasitelj. Taki, ki so rekli, da je Jezus edini rešitelj. Oni koji nisu išli u kompromis kao kršćani. Ki niso šli v kompromis kot kristjani. Na primjer, jedan biskup ode u neki grad gdje su pretežno kršćani manjina. Naprimer, neki škof je šel v neko mesto, kjer so kristjani v manjšini. I nastupa na televiziji i onda on kaže njima otvoreno, ljudi, Isus je jedini spasitelj, molite se Isusu. In nastopi na televiziji in tam javno pove ljudje, torej Jezus je edini rešitelj. Ili svećenik koji će javno to kazati, mnogi će ga zbog toga napasti i osuditi. Ali duhovnik, ki bo to javno govoril, mnogi ga bodo obsojali, napadali. Mnogi će ga progoniti zbog toga. Mnogi ga bodo zaradi tega preganjali. Ali on je pravi svjedok koji tako kaže. Ampak on je prava priča, če tako govori. Tako su sveci govorili. Tako so tudi svetniki govorili. Tako su apostoli. Tako so govorili apostoli. Kako je majka Terezija, Tako je mati Terezija kad je tudi, dobila Nobelovu nagradu za mir, ko je dobila Nobelovo nagrado za mir. onda je bio veliki skup, bili su ministri, većinom muslimani, budisti, ateisti. In je bila proslava, je bilo veliko srečanje in so bili tudi muslimani, budisti. I ona je rekla njima, bez Isusa Krista vi se ne možete spasiti. In ona jim je povedala naravnost, brez Jezusa Kristusa se vi ne morete rešiti. Ona nikome nije podilazila, ona se nije bojala. In pred nikomer se ni ustrašila. Osjetila je da je to prigoda da cijeli svijet sazna da je Isus jedini spasitelj. Ampak je začutila, da je to zdaj priložnost, da lahko ves svet sliši, da je Jezus edini odrešenik. Takvi trebate biti. In takim morate biti. A imate danas kršćana koji se boje u restoranu pomoliti se Bogu prije jela. So pa danes kristjani, ki se bojijo v restauraciji moliti pred jedjo. Gdje svadba, bilo je krštenje i onda njih zbog drugih ljudi tamo što imaju, on se kaže strah prekrstit se. In ko je svadba, imajo kristjani nekje svadbo, jih je sram, da bi se tam pokrižali pred drugimi. I zato možda niste progonjeni.
In zaradi tega pač mogoče niste preganjani zbog imena Isusa Krista. zaradi Jezusovega imena. Jer mi često Isusa zatajimo umjesto da ga svjedočimo. Ker mi pogosto Jezusa zatajimo namesto da bi pričevali o njem. Petar zatajio Isusa pred običnom sluškinjom. Tako kot je apostol Peter zatajil Jezusa pred navadno sluškinjo. I postoji druga grupa kršćana, In obstaja še druga skupina kristjanov, dolaze na svete mise, primili sve sakramente, prihajajo k mašam in prejemajo sakramente, ali koji žive potpuno mirno, žive spokojno. ki živijo čisto mirno, spokojno, Nitko ih ne progona, nemaju uopće progona nikakvih. nikoli ne doživljajo preganjanje. Zašto nisu progonjeni? Zakaj niso preganjani? Zato što neće reći ako je nešto grijeh, trebaju reći da je grijeh. Zato, ker oni nikoli se ne bodo izpostavili, da bi nekaj razglasili za greh. I privatno, i javno. Tako zasebno ali javno, Upozoriti, svjedočiti o Isusovoj ljubavi. nikoli ne bodo opozarjali ali pričevali o Jezusovi ljubezni. Jer postoje kršćani koji žive možda 100 godina, nikad nisu bili progonjeni zbog toga što su kršćani. Obstajajo kristjani, ki živijo lahko 100 let, pa nikoli niso bili preganjani zaradi tega, ker so kristjani. Pa zato što nisu svjedočili, što su išli u kompromis. To je zato, ker niso pričevali zares, ker so šli v kompromise. Braći i sestre, kad smo progonjeni radi Isusa Krista, mi primamo puno milosti i blagoslova. Bratje in sestre, ko smo pa mi preganjani zaradi Jezusa, prejemamo velike milosti in blagoslove. I blago nama ako nas ljudi progone radi Isusa. In blagor nam, če nas ljudje preganjajo zaradi Jezusa. Ne primamo mi samo, nego i oni ljudi gdje mi živimo. Torej, ne prejemamo samo mi blagoslov, ampak tudi ljudje, s katerimi živimo. Evo, vi znate, Bog je uništio Sodomu i Gomoru. Veste, da je Bog uničil Sodomo in Gomoro. To su bili veliki gradovi. Tu sta bili veliki mesti, Dakle, homoseksualizam, razne vrste bludnosti, pobačaj, istospolnost, razne oblike nečistosti, splavi, praznovjerje, Praznovjerje. spiritizam i tako dalje, spiritizem, mržnja, svi mogući grijesi. sovraštvo, vsi možni grehi. I Bog je uništio te velike gradove. In Bog je uničil ti veliki mesti, Zato što u tim gradovima nije bilo dovoljno proroka. zato ker v teh mestih ni bilo dovolj prerokov. Oni koji bi propovijedali, govorili ljudi, nemojte to je grijeh, to se ne smije. Tistih, ki bi nastopali in bi govorili, ljudje, ne počnite teh stvari, to je greh. I vidite što se dogodilo. Vidite, kaj se je zgodilo. To se može dogoditi i našim gradovima. To se lahko zgodi tudi našim mestom. Kad se dogodi, može biti prekasno. Ko pa se to zgodi, je že prepozno. Zato smo svi pozvani propovijedati, navještati evanđelje. Zato smo vsi poklicani oznanjati evangelij. Moramo kazati što je grijeh u svojoj obitelji, među svojim prijateljima. Moramo povedati, če je kaj narobe, kaj je greh v naših družinah, Ono što crkva uči to, kar nas cerkev uči. i ostati potpuno odani vjerni Gospodinu. In tako moramo ostati popolnoma predani Gospodu. Jer Isus kaže, onaj tko ustraje do kraja, on će se spasiti. Ker Jezus pravi, tisti, ki bo ustrajal do konca, bo rešen. A kaže Isus, kad vas budu progonili, nemojte se bojati, zatvarali. Duh Sveti će govoriti preko vas. Pravi Jezus, ne bojte se, ko vas bodo zaprli, Sveti Duh bo govoril v vas. Jer Duh Sveti je onaj koji nas brani, koji je stalno u našoj zaštiti. Ker Sveti Duh je tisti, ki nas brani in nas ščiti. A bez Duha Svetoga mi ne možemo dobro vjerovati. Brez Svetega Duha pa mi ne moremo dobro verovati. Duh Sveti treba zapaliti našu vjeru. Sveti Duh mora užgati našo vero. Tako da možemo svima kazati da je Isus Gospodin. Tako da lahko vsem povemo, da je Jezus Gospod. Kaže tamo na jednom mjestu Isus, kad Duh Sveti dođe, onda će vam On pokazati što je grijeh. Nekje pravi Jezus, ko pride Sveti Duh, vam bo On razkril, kaj je greh. Braćo i sestre, znači, potpuno se
budite odani Isusu Kristu po Duhu Svetom. Bratje in sestre, bodite torej popolnoma predani Jezusu po Svetem Duhu I nemojte se bojati progona in ne bojte se preganjanja radi Isusa Krista. zaradi Jezusa. Evo, biskup sveti Polikarp, mučenik, Škof mučenec sveti Polikarp drugo stoljeće. v 2. stoletju On je bio jako poznat, popularan, čak I među poganima. je bil zelo poznan, popularen, priljubljen tudi med pogani. I zato što je bio svjedok za Isusa Krista, što je propovijedao evanđelje, njega su osudili na smrt. Ker je pa oznanjal Jezusa, pričeval zanj, pridigal, so ga obsodili na smrt. Imao je 86 godina kad su ga osudili. 86 let je bil star, ko so ga obsodili. I prije nego što će ga baciti lavovima, znate što su mu rekli? Predno so ga vrgli levom, veste, kaj so mu rekli? Samo zaniječi Isusa Krista, slobodan si. So mu rekli, samo zanikaj Jezusa Kristusa, pa boš sprost. A on je pred svima glasno viknuo, Isus je moj kralj, moj gospodin. On je pa pred vsemi na glas zaklical, Jezus je moj kralj in gospod. Kako ću ja zanijekati onoga koji je umro za mene? Kako naj zanikam, zatajim tistega, ki je umrl za me, Koji je moj spasitelj I gospodin. ki je moj rešenik in gospod. Evo, daj Bože da imamo takvi biskupa, Bog daj, da bi imeli takih škofov, takvih svećenika, takih duhovnikov, takvih vjernika, takih vernikov, koji se ne boje ići u smrt zbog Isusa Krista gospodina. ki se ne bojijo iti v smrt zaradi Jezusa. Jer onaj koji umre za Isusa, on s Isusom će I živjeti. Zato, ker tisti, ki umre za Jezusa, bo z Jezusom tudi živel. Braći i sestre, ali čuli smo, kaže Isus, da članovi tvoje obitelji mogu te baciti u lance u smrt. Bratje in sestre, slišali smo, da te lahko člani tvoje družine te preganjajo in te vržejo v zapor. Zato prvo ono što trebamo činiti je evanđelje navještati u svojim obiteljima. Zato prva stvar, ki je potrebna, je, da oznanjamo evangelij v svojih družinah, Svojim susjedima, svojim prijateljima, gradovima. svojim sosedom, svojim prijateljem v mestu. Kaže mi jedna žena danas, Ena gospa danes mi pravi, kad sam počela ići na duhovne obnove, moj otac on je potpuno se izgubio protiv mene. odkar sem začela prihajati na duhovne obnove, na seminarije, se je moj oče obrnil popolnoma proti meni. A to je ono što Isus kaže, nisam došao donijeti mir, nego podjelu. To je tisto, kar Jezus pravi, nisem prišel, da prinesem mir, ampak delitev. Zato ako vas ljudi progone, zato što ste Kristovi, što se molite, što idete u crkvu, Torej, če vas ljudje preganjajo, zato ker ste Kristusovi, ker molite, hodite v cerkev, što upozoravate na grijeh, na grijehe, ker opozarjate na grehe i privatno, javno, zasebno in javno, onda je to znak da ste na dobroj strani. potem je to znamenje, da ste na pravi strani. Zato molimo danas da se Duh Sveti izlije na nas, Zato prosimo danes, da se Sveti Duh izlije na dadne nas, veliku snagu i veliku hrabrost, da nam da veliko moč in pogum, da u progonima možemo biti vjerni Gospodinu. da bomo v preganjanjih ostali zvesti Gospodu. Neka tako bude. Amen.